taki atu anō ki te pāpaka nui a Māui o tira ki Poe Hākena. E whakapeto ngoi ana ētahi rangatahi Māori kia mautonu ai i a rātou wā rātou tikanga, tō rātou whakapono anō hoki. Ko ēnei rangatahi nei he apataki no te hāhi rātana, engari he kai whakatangitangi anō hoki i roto i tō rātou rōpū waiata, arā te reo o te ārepa. He tani no te kāinga. Enari kei tawhitike e noho ana. Makes me feel good knowing that I'm playing an important role in church services and the mahi around the motu. Koinei te raupu whakatanitani o te reo o te arepa ki Poe Hākena. He ruara ia marama ka huitahi mai rātau ki te whakatani i ngā waiata o te hāhi rātana me te whakahaere anō i ngā hāpati. It's a rush. You know, the teachings and like the kōrero that happens back home, like prophecies, me wērā mea, then yeah, you're in the moment, I guess. He kuare ētahi o nā ranatahine ki ngā tikana Māori. Pēnei kia rena tahaira, he tupu mai ia ki roto o Poe Hākena, koinei i whakakotahi mai ki te rōpū nei. My dad thought and my mum thought it would be a great opportunity for me to make new friends, learn more stuff about the teachings. He mema anō hoki tana taina a te mihina haera, a he rata ki aia. Because we make new friends, we play an instrument when they don't know. Koinei mema o te pariha o rātana ki Poe Hākena, te iti o te rua te kau mano mema o te hāhi rātana e noho nei ki te pāpaka nui a Māui. Hei tāna ranatahi ko te mea nui e taia e rātau te whakawhanauna ki a rātau anō. Whanaungatanga, just love. You know, for like us rangatahi, we didn't know each other until we came to the band and then, yeah, just whanaungatanga me wērā mea. Ko tā rātau i aia nei he whakaharatau tainua ki te marama o whirina ārani, a te rātau e hoki atu rātau ki te pā o rātana, tākaro nā tahi ai me te pēne matua o te reo. Rāpare tāwhai mai i Poe Hākena mō te karere.